Ya gosok gigi. Gosok gigi. Ya lihat gosok gigi mana gosok gigi. Gosok gigi. Mana gosok gigi mana siapa ini? Ya. Gosok gigi yuk. Loh Mas Ibra gosok gigi pinter. Mas Ibra. Lihat Bu Guru. Oh iya enggak apa-apa. Gosok gigi lihat wajahnya guru soteng lihat wajahnya ya lihat agak ke atas kepalanya biar kelihatan ya mana siapa yang gosok gigi biar berhaikal ada bu guru seru tidak hari ini belajar apa anak-anak gosok gigi ya. Oh nggih khusus